Na društvenim mrežama pojavila se nova objava koja je izazvala veliku pažnju među pratiocima reality scene. Na jednoj fan stranici posvećenoj Milani Kačavendi objavljeni su kadrovi za koje administratori tvrde da prikazuju Asmina Đurđića i Miljanu Kulić u zanimljivoj situaciji. U snimak je objavljena i poruka u kojoj se navodi: "Evo malo odnosa biznismena Kulaša i Miljane Kulić, pošto traže snimke. Pošaljite nam i snimke kada je psovao lepo Mići." Objava je brzo počela da se širi Instagramom i drugim društvenim mrežama, a komentari ne prestaju da se nižu. Reality učesnica Miljana Kulić započela je terapijski proces, a nedavno se prvi put oglasila putem lajva na društvenim mrežama. Iako je njena majka Marija Kulić izjavila da je zabranjeno korišćenje mobilnog telefona, Miljana se po svemu sudeći nije pridržavala te odluke.